human trafficking. Kgwebo le kgwebisano ka batho e hlile ke kgwebo, ke business yeo motho a sa rekising thepa fela a rekisa motho e mong. Human trafficking ke business yeo motho a sa rekising dikgomo, a sa rekising dinku, a sa rekising boya, a sa rekising tlekere, a sa rekising dawa fela a rekisa motho e mong. Ntwe e bitswa human trafficking. It's a business. Lebaka le etsang hore batho ba reke ba bang ba rekise ba bang la pele le tumme morao tjena ke la ho sebedisa batho e le makgoba. Re ke le jwetse ntho ya go Basotho ba tla sebetsa mo dipolasing a di sa dikgomo kgwedi di be tshelela le kgwantse le mokolota e re ha dikgwedi qeta ho ba tshelela a sa itse o tlo tla mo lefa ebe o so tla pick up mo e mmotsa pasa fela di tse go tse tsheletseng mo sena pick up e fitla mo ebe kwana tlo botswa pasa motla tšhelete tlo mo lefa e fitlang ebe o sa nkua a tsiswa tšhelete hae a tsiswa toto hae a iswa toronkong nenne ba bitla ba mo laela trakeng ba re ba mo dipota ba mo tlisa hae. Ntho eo ke ho sebedisa batho le makgoba. Ho sebedisa motho le kgoba ke hore a sebetse o sa mo lefe. Ntho eo bona re shebe anyane ha re nke le ntho a sewelo pick up ka mohlolo ya bitla motho a sebetse kgwedi tse tsheletseng a sa lefuwa ho ntso tla lefuwa go ditsa ba tshelela ka mohlolo pick up e se bitla gona re nke jwalo re bona e le mano a ditsotsi tse batlang go sebedisa batho fela itse ba lefe. Batho ba sebediswa e le makgoba. Ntho ya go batla batho ba tla nkua ba diketso ka mining o kwetsweng ba dule kgoditse le shome ka mining o kwetsweng fela ntho ntse ba e sebetsa ka moo ntse e nyoloela ka hodimo bona ba dutse ka moo e re mohla ba tswang ka mora kgoditse le shome e re ha ba tswa bana ile wana ba re ba yo qala ho amoela jwale ile wana ba re ba yo qala ho amoela ebe tsatsi le batla mo tswa ka lona ho so bua ntho tse ngata go a tšha wa tima eng ha e sa leo kapa ebe o so twe ntho e gama madu ba gamme ka moo paola e ba gamme ha ya ba gama ke ngwe di ya pele kwa ha ba le ka moo e ba tlweletse ke ga bana go itse tshiletse moo ile tse ba tlwelela ona ntwelwa ho na le motho a batlang hore a sebedise batho a sa ba lefe le sa tswa se ya duma mona Afrika Borwa mao ho twe Basotho ba 80 no 84 ba kopane le ba Mozambique man ba ne ba haletse mining kae ba ne ba kene le Mozambique ka August ba sebeditse ntse ba sebetsa ya nyoloha letsatsi ya nyoloha ha ona bothata ya nyoloha ya rekiswa kwa empa na kwe ba nyolohang ba ga ba yo kgona ya ba so tla mohlolo wa hore jwale ho so kwetswe ka hodimo ka mono ho so hanela batho ha ba balata ka mana hwa tswa matsapa a go bonyane theba mbe ba nyolohe ba tongong ngana jwa wa le so ba ne ba kene ka mono ka thoko molao ke re na nnetse ba sa tshwarwe ke eng go dia bo iki ba kena ka mono ha ba tshwarwa ke eng ka kira semisa ntse ba le ka mono hona le batho ba ga tang ho sebedisa batho ba sa ba lefe ntho eno ke human trafficking. Nna mo ya we e ke bone batho ba e rata haholo ka taba tsa human trafficking bo mmele bontate ke ena ya ho retla batho motho wa nyamela mona ka mokganyana mohlolo matsatsi a mabedi a mararo ho tlo fungwana ka lengopeng kapa ka morung kae ha sa na pelo ile kae ha sa na diphio di ile kae ho na le batho mofuta o utlwisang hore ona o na le tokela ho phela empa hona batho a se na tokela ho phela ha tseba hore banke mane o na le moqwahadi wa tjhelete fela ngaka ha ise mo jwetsitse hore he monna pelo ya hao o e gare hlantse ka ntho itse le itseng ntene ka nna e maneng kapa neng pele ba re senyela tšhelete ngata ka ebe ke tlo o hlakisia tšhelete tsa ka le matlotlo wa ka bana o ithekela motho mono ka ke ditse pedi fela e mona tsa mo o bona motho a itseng o futho le pelo fela etla kwana ho so ntse lo ditswe le dingaka dipetlele tse jwa teng na hentse di motho na o bona ba tla ba mo kwetetse o bolela sepetlele mono ho futhola pelo e kengwa motho nyeng ndo ya batho yentse ba nyame ba se ba hlaba shile mo so sena pelo so sena diphio o so bona re njanya le dwi batho ba rekiswa go ba yo retlwa ho nkwa dikarolo tse itseng tsa mmele wa bona di o kengwa batho ba bang ba utlwisa go bophelo e tlamehile ba bona fela lefatseng mona wena o le mofutsana ha ona tokela ho phela
ntlha ya boraro yeo e atisang gore batho ba rekiswe ka yona mme ya ama bana ba banana haholo le rona bomme ba ntse ba batla ba le dilemong tse nyane batho ba tshepiswa mosebetsi mo andiyane ba yo fetolwa diotswa ba rekisetswa banna banana ba rekisetswa banna ba senang kelello ba tswa ba kena mono e ka ke phepeseleng modona a o kwaletse ka mono o le ngwananyana wa Lesotho a kokometse monyako mono wa leshata le la o kentseng ka o lona jole bentsa go etla batho ba ntse ba iwela diphepesela kwana he bana nyamatsana e teng mo ha o fitla go batla o kena mbe ke ditse hlano ke tsa monna o ska ba ka go ka mo la ile e telele jole nka ke ditse hlano motho wa kena wa tswa o nka ke ditse hlano e mongwe wa kena wa tswa o nka ke ditse hlano e mongwe wa kena wa tswa ha tsatsi le dikela a o betse target ya o ngwanana ha se mo tlango o tlo bapala mona ho tla wa sebetsi ha o du ha no sebetsa tla be go kena bana ba ba tshiletseng ka mono ka letsatsi wena o theoele ka mo a ye o dile ha ile Lesotho kwa go tla mosebetsi kwa na mosebetsi ona jwale e re ha ba kata ho etsa ntho e bohloko yeno e madima be ditsila ba bolaya ba rata go ba bolaya batho ba le ba ba pata bopaki a sa tseba go ngwana se lenkile go itse thago ge mo phidisa yona ntho ena o se ya re tseba ka mantsi o re tseba mahlong o sa tseba le strata sa se dulang o sona mo ntho e tla ba yetse fela ja gore ha ba khotsofetse ke go o ba etse tšhelete le kaneng ba mmolaya go bana ba ke ba mmolaya fela o tla mapoliseng tla se bitsa mapolisa bona ke bo mang batho ntse ba etsa teng ba dula se ba jetse fe ba mmolaya la dula so ndo fela motho ntsa a tsa kwa ke dintsa ka o dula se tlaba ka mo o tsa kwa ke dintsa o etsa tse ntho eo ho jala e hlokomela ba bangata ba hlaise le bafu ba retluwe ka ba hlaise le bafu ba bona uwe wa lotho patwa bopaki re na le ba fokolang ho ba imapholong ba fokolang ho ba teng mo mafese mo ke na le sebaka seo re ba bang go so ba teng e mo ile ke mawa mona ka ba ibe ke fitile ha ne le molata ka le go toti ya go ibe ke fitile yes last week hona ga bitse last week ke ba fokolang haholo ba tsebo ba phulwa ntho ya mofuta o ha ngwanena a sa o duetsa ha sa phuluile hore na o ne a phela bophelo ba mofuta o fe a o hlahlolela bona ho no etsala ke jwale e ba wena ya mametseng o mo Kriste ya tshabang modimo ya bileng a tsebang hore moetsadi o tla ya diheleng o tla tia o hlapanya hore enwa ngwana o bone dihele ka mahlo a santsana le lefatsheng yeno ena tswa diheleng o latela ntho tse tsa di buang ngwane na tswa diheleng o sa bone dihele ha eba o tla di bona mohlahloileng o tla di bona ka hla bobedi batho ba madimabe bana ba banana ya leletse social media ke ntho ba phela ya batho ba phelang hantle ka kelellong ka social media ke ntho ya batho ba phelang hantle ka kelellong difono tse ntse batswadi ba le reketseng tsona tse turu tseo le kenang social media ka tsona tse le kenang interneteng ka tsona ha se mo o tla o fumanelwa lenyalo teng Facebook mo ke lenyalo la Facebook o tla nyala ke Facebook ile a wetsa itse ha ona lenyalo lo ka ba le buela Facebook mo o ntse o tshware mosebetsi o keke wa buela mosebetsi Facebook ba ba Facebook ba di billion ba ba ka di billion mosebetsi wa tlo emela wena o ituletse thabana mogena mo skepesele ile ha wetsa itse ha wa buela ke motho a phelang bo America kwa keng ya phelang Afrika bo kwa keng ka ba phelang bo Botswana ya motho a iphumana le kwena ko ga o sa buela ke motho a maviteng toropong o buela kwena mo thabana mogena ile ha wetsa itse ndela se mosebetsi ke se gopo ha ona mosebetsi mo ndo ya gore kae ka utlwa so thona le scholarship mo nyeo maganga mo scholarship sekolo ke sena ibe o so o apply mme ha o apply ka pele o tla bona gore ha ba botse potso tse ngata o so dio qualify ka pele nyana ha ona sekolo mo ha ona scholarship
o rekiswa o fetolwa se o tswa banna ba imenyamela ka wena ba matawa le mekwao wena le ma Nigeria a 11 ha ke hopola bua ka mekwao Italy mo le mo tseftileng kgoding ya bo 11 ke a gola kapa kae ka ela hlahella go kana kwi Italy mo Europe au a ileng a tshwara a ahlolwa dilemo tse 136 ha wa botsa ho twe batho ba tena ba ahlolwa keng ba ne ba rekisa bana diterateng tsa Italy mo ba rekisetsa mekwao ya Italy ka bo madimabe ha wa tswa thata mona rona bana ba rekiswa ke ma Nigeria mona ba tswa dinaheng dife ba tswa bo Nigeria ba tswa ka dinaheng tsa tse di tsena le wa Lesotho na le teng mo o fetotse se o tswa sa mekwao ya mago ho ya la hlokomela ntse tsa maganga ntse tsa maganga ho ya la hlokomela ha hona monna yo tla mo fumana mo ha hona mohlankana o tla mo fumana mo nna ke rena e le hore le lelekisana lona bana ting ho nyala ke tokolosi ha ke so bone tokolosi ke manya ke lenga e wana mo ka nthuto na ha tle ntho ke ba botope yo ha wa di lempedi ke mang ke o kopa eng ba ntsiele le nngwe ke bo mang ke bo moloi ha ba di pedi re a rutlwe batho ba ditse ba ditokolosi ba re ke ntho tshwana le motho hantle fela ba re di tsika di potongwane tse ba bile ba re khutshwanyana ka tsemo ha ke so e bone fela tlhaloso yona ho batho ba di ruileng ba hanang ka tsona ba re timang tsona ke kutlwa e tlhalosa jwang ba re ntho e tshwana le motho hantle e na le mahlo e na le molomo e na le dinko e na le matsoho e na le maoto o ka ke motho fela o tla o makatsa ka bokhutswanyana taba ka ke lona banana ha ntse le tsoma ba hlankana mo di Facebook mo jwale ntse le romellana mo o bona o itumella le go o a nyalwa Facebook o nyalwa ke motho ha mo shebile fela jwale ya lekaneng screen sa phone ha se tokolosi do ya fella ka screen sa phone a tsa ntho ye e fella ka mo e le go ina le matsoho ina le maoto ina le molomo e kana ba lo tsamaitse ba o tsamaya yele bo zori ke yona ntho nyala yona e ke tokolosi a ke go tokolosi ke ntwe kalo o tlo e khutswa nyane a ho kana ya fella ka screen sa phone ho ya la tsela o tsoma ditokolosi bashana ba ratla ne ba le bone na kwa ha ile teng ana yo ha e so be yona mohlang so ngotse high school mona form 5 o qetile o ile university o qetile jwale o na le lengwalo le le hadile phetwang ka gagafu mo khwepa wa lengwalo o bitswang degree o le tshwere ke bashana bana tabile ba o dumedise bana ye dumela o isi nna morena wa ka ke ntse ke batla gore ka nako nngwe nke ke fitlha kgotla mo morena a mametse nyewe ya ngwananyana ya qosang moshanyana e mong ka ga motse ka moo a mo khanya ha ile hore moshanyana ona ke fitile ke ikotse nkgo a ntshaba fela ka kena ha ka ba ka kopa metsi ya go ntshebile fela ka ba ka mo rekela tshepisi ntho ya ba ntse ntshebile fela a the morena ke kopa hore o a hlola motho o tla ntsa bona ke batla ke fela o le dilemong mangolo o tshwere a bitswang degree ke ngolo le tsena le phetwang ka gagafu ha ba o tsi o sona le boikarabello ha o le jwang o ka tsamaya wa ha go rena ka ga o thewa kwana re go thabetse wentse graduation party mona re bona o so nyametse ka tenteng motho o ka ena a di antso le tsa bashanyana phuleng kwana wena o batla le nyalo ana bosetse ntho ne re tletseng kana go e le re tla ga ona le boikarabello motho e nana motho ana mo kana ka wena
o etsa form 4 fela sa tsa le ditsa bashanyana mo bashanyana se di ba mmali ya ba mmogo ela ngore eno re tlamehile ko re din baka yona jwang kapa jwang re qobe re lokela ho ema dintho tsena tsa manyalo a sa hlapanyetswang ha ina ho tswela molemo e reng ke ikwane taba ena nne ke be ke qetele